Christopher, calle 2, Henderry, calle 4, Bermeo, calle 5, Dexter, B, calle 6, Cajalina, por favor. Suizidatzen dira ametsak, horralaino beltzak, putzuak erratuta kalez, semaforoak gorrian. ¡Prest! ¡Arcaiz! Estas invitaciones. ¡Arcaiz, prest! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!
esan da, goan zarela esan da. Tripulaciones de la regata número 5, Kaizu, Arcote, Santurtzia, Portugalete, Luchana y Deustoa, por favor, a salida. Regata número 5, Kaiku, Arcote, Santurtzia, Portugalete, Luchana, Deustoa, a salida, por favor. Pauso bakoitzean mendira bakoitzean Bailur zuria loitzean Zutaz goizean oroitzean Beti gora
6, 6, 36, 28. Deustiple, Sasti, Berrodei, Berroitaví. 7, 40, 42. Tripulazioak infantil neskak Ondarru C lehen kaletik, Ondarru C bigarrenetik, Ondarru F hirugarrenetik eta kaiku mixto laugarrenetik mesedez hurbildu irteeraren mura. Tripulaciones de la rata número 6, Ondarru D calle 1, Ondarru C calle 2, Ondarru F calle 3, kaiku mixto calle 4, por favor, a salida. Mercedes y Impera. Tripulaciones de Ondarru D, Kaiku C, Ondarru F, Kaiku mixto, por favor, a línea de salida. Se acabó la gasolina. Solo es un poquito que maneja un bombardeo. Yo Ondarru 8
Amairu berrogeita bat, 8 13 41, Bermeo 6 Saspi hirurogeita hiru, 6 07 63, Deustu B Saspi berrogeita bat, laurogeita hamabost, 7 41 95. Y seguimos con la tanda número 5. Kaiku Saspi hogeita zortzi, laurogeita bederatzi, 7 28 99, Arkote 2 berrogeita hemeretzi, berrogeita hemezortzi, Itsasoko ama A 6 hogeita hemeretzi, hirurogeita hamar, 6 39 70, Portugalete Saspi hamar, laurogeita hamaika, 7 10 91, Luchana 6 hogeita zortzi, hirurogeita hemezortzi, 6 28 78, Deustu A Saspi hogeita sei, berrogeita hemezortzi, 7 26 58. Sigarren txandako denborak, lehenengo ziagoako denborak, Ondarru D, hiru hogeita zortzi, 3 28, Ondarru C, hiru hogeita hamalau, 3 34, Ondarru F, lau hamabi, 4 12, eta Kaiku mixto, lau hogeita zazpi, 4 27. Tripulaciones de la regata número 7, infantil femenino, Ondarru B calle 1, Santurchi calle 2, Ondarru A calle 3, Deustu calle 4, por favor, a salida. Zazpigarren txandako tripulazioak, Ondarru B lehenkaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ondarru A hirugarrenetik eta Deustu laugarrenetik mesedez hurbildu irtera eremura. She looks
7, Ondarru B, Santurtzi, Ondarru A, Deustu, por favor, a salida. Regata número 7, Ondarru B calle 1, Santurtzi calle 2, Ondarru A calle 3, Deusto calle 4, a salida, por favor, cojan todas estacha. Venga, stop embarcaciones. Asientzatako azkenengo denbora, Ondarru D, 6, berrogeta amasei, berrogeta amazortzi, 6, 56, 58. Ondarru C, 6, hogeita bederatzi, hogeita sortzi, berrogei, 6, 28, 40. Ondarru F, zazpi, hogeita amasei, berrogeta amabos, 7, 36, 55. Ekaitu mixto, sortzi, amabos, hogeita amazazpi, 8, 15, 37.
Zazpigarren tandako ziaboak, Ondarru B, 3-23, 3-23, Itxasukabama, 3-25, 3-25, Ondarru A, 3-40, 3-40, Deusto, 3-53, 3-53. Zortzigarren tandako titulazioak Ondarru C lehenkaretik, Santurtzi B hirugarrenetik, Izuntza laugarrenetik eta Deustu B bosgarrenetik mesedez hurbildu irteerara. Tripulaciones de la regata número 8, categoría Promesas Nesca, Ondarru C calle 1, Santurtzi B calle 3, Izuntza calle 4, Deustu B calle 5, por favor a salida. Tripulaciones de la regata número 8, Ondarru C, Santurtzi B, Izuntza, Deustu B, por favor, a salida. Ondarru C, Santurtzi B, Izuntza, Deustu B, a salida, por favor, cojan todas estacha.